Košarkaško iskustvo vojnicima koji vole da igraju košarku prenosi ranije vrsni košarkaš kapetan Slađan Videnović. Pripadnici 4. brigade kopnene vojske pomažu sve ljude u kopnenoj zoni bezbednosti bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost. Pre 4 godine, zahvaljujući dobroj kondiciji pripadnika 78. motorizovane brigade baze Cvore, na čelu sa kapetanom prve klase Jovicom Bosancem, u blizini administrativne linije sa Kosovom i Metohijom kod Preševa, na nadmorskoj visini od 915 metara, pružena je pravovremena prva pomoć dečaku Jetonu Malićiju, koji je povredio nogu. U brigadi ima puno amaterskih, ali i nekoliko profesionalnih sportista. Po dosadašnjim rezultatima izdvajaju se zastavnik Srboljub Mitić, trener karatea i stariji vodnik Svetozar Pešić, majstor aikido. Obojica službuju u elitnoj izviđačkoj četi i znanje borilačkih veština prenose na vojnike i starešine. Sa njima često vežba i odličan višebojac, profesionalni vojnik, raznonik Milan Marković, trener džudoa. Posidaj! Prošle godine na takmičenju Vojske Srbije u streljaštvu u disciplini gađanje iz automatske puške 7,62 mm prvo mesto osvojio je profesionalni vojnik desetar Nenad Stojković. Nedavno primljeni profesionalni vojnik razvodnik Marko Savić već je postao uzor mnogim vojnicima jer je na sportskom takmičenju kopnene vojske, predstavljajući 4. brigadu u disciplini cross na 4000 metara sa izuzetnim rezultatom 11 minuta i 38 sekundi osvojio prvo mesto, a profesionalni vojnik razvodnik Saša Aritonović postigao je najbolji rezultat u brigadi u savlađivanju pešadijskih prepreka. Potporučnik Vladan Jovanović jedan je od najboljih fudbalera u brigadi i 100 metara može da pretrči za 11 sekundi i 1 desetinku. Svako jutro u trajanju od 60 minuta starešine istrče 3 do 5 km. Posle toga slede vežbe za zagrevanje i vežbe za jačanje mišića ruku i ramenog pojasa i mišića trupa. Većina starešina ispunjava kriterijume za odličnu, vrlo dobru i dobru ocenu. Tablice po kojima se starešine ocenjuju rađene su po uzoru na Cooperov test. Primjera radi, da bi starešina imao odličnu ocenu, potrebno je da za 2 minuta odradi 70 sklekova, 70 trbušnjaka takođe za 2 minuta i da istrči 2750 metara za 12 minuta. Mali broj starešina ne ispunjava kriterijume i za njih sam pripremila poseban program fizičke pripreme. Radi se o starešinama koji pretežno imaju zdravstvenih problema i fizička ograničenja. Cilj svega ovoga je da ljudi shvate značaj fizičke aktivnosti, prvenstveno zbog svog zdravlja. Fizička snaga i izdržljivost neophodni su i neimarima koji rade sa inženjerijskim mašinama. Neretko u izvođenju fizičkih radova koriste stečenu snagu i kondiciju. Po mnogo čemu 4. brigada kopnene vojske jedinstvena je u Vojsci Srbije. Jedinice brigade razmeštene na jugu Srbije godinama uspešno obezbeđuju administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom u bezbednosno najosetljivijem delu Srbije. Prva je u Vojsci Srbije pokrenula akciju Otvoreni dan i Vranje je najposećeniji garnizon u Vojsci Srbije. Ima najsadržajniju spomen sobu. Jedino njeni pripadnici za dan brigade marširaju gradom i na taj način pozdravljaju građane. Svakog 31. januara pevaju državnu himnu Bože pravde.
Njeni pripadnici slave brigadnu slavu Svetog Atanasija Velikog i tim povodom organizuju oficirski bal, kao što su nekada činili oficiri prvog pešadijskog puka knjaza Miloša Velikog. Četvrta brigada pomaže narodu, Srbima, Albancima, Bugarima, Romima, pravi puteve, učestvuje u humanitarnim akcijama. Uzimajući u obzir brojno stanje ljudi i vatrenu moć tehnike kojom raspolaže, Četvrta brigada kopnene vojske je najveća brigada u vojsci Srbije. Svesni odgovornosti prema narodu i državi, izvršavajući redovne vojničke zadatke na profesionalan način, pripadnici brigade i garnizona znaju da je fizička pripremljenost bitna u izvršavanju mirnodopskih i ratnih zadataka. Zbog toga je komanda brigade i garnizona preduzela mere na podizanju nivoa fizičke kondicije. Uverili smo se da je brigada po mnogo čemu jedinstvena, uključujući rekreaciju, sport i zdravlje.